Uwa mbere mwiza kuri mwese aho muri mu bice bitandukanye by'u Rwanda, abakunzi ba siporo muri rusange, abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange aho muri, mbifurije kugira ibihe byiza abari mu majyepfo mwese, mbifurije kugira ibihe byiza abari mu majyaruguru mwese, mbifurije kugira ibihe byiza abari burasirazuba ndetse n'iburengerazuba, abari mu mujyi wa Kigali namwe ndabifuriza kugira ibihe byiza. Ndifuriza abanyarwanda bose muri rusange aho muri ku isi kugira impera z'umwaka nziza wa 2024. Abashinga ntahe abarundi aho buri ku isi yose ndabashuhuje, ndabakengurukiye, mukomeze kugira ibihe byiza ndetse n'impera z'umwaka nziza. Abari mu gihugu cya Tanzania namwe na wasalimia kabisa mahali mupo popote kabisa kwa hii dunia. Hiyo ndo Kiswahili yangu naweza kabisa. Watu wa Kenya na wasalimia. Mu Kigande baravuga ngo je bareko, sinzi uko babivuga, ubwo ntimuze kunseka. Muri komenti mwandike uko usuhuza ndetse unifuriza umwaka mwiza wa 2024. Abavuga ururimi rw'Ikigande, abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga Igifaransa, bavuga Igiswahili, bavuga Iringara n'abandi batandukanye, Bana Nzambe, Ekotite n'ibindi bitandukanye. Nzi ko muringara bavuga ngo ozabie, no kuvuga ngo umeze neza. Ubwo ibindi namwe mu byongereho kugira ngo ubutaha nzabikoreshe. Ndabifuriza kugira ibihe byiza. Ndifuriza ibihe byiza bari ku mugabane wa Amerika, namwe mugira impera nziza z'umwaka. Bari ku mugabane wa Aziya, ku mugabane w'Uburayi, muri Australia ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye byose. Iki ni ikiganiro cya Mundayisi Sport kuri TV yanyu ya Mundayisi TV. Ngewe ndi umuhungu wanyu, ndi umukozi wanyu, nitwa Mucyo Anta. Nzinduwe cyangwa se nje kubabwira byinshi cyane byaranze iyi weekend, ahanini ibitagiye bivugwa n'ibitangazamakuru bitandukanye cyangwa se ibyo utabonye byanditswe nibyo nje kubabwira. Tuje kuganira kuri transferi, tuje kuganira ku bijyanye n'ibivugwa amaklebe yanyu atandukanye mukunda. Ariko nono mbere yuko tubitwerekezayo, munyemerere mbanze mbabwira abafatanyabikorwa turi kumwe nabo. Umufatanyabikorwa wa mbere turi kumwe nawe ni wowe uduteze yombi, ni wowe ufunguye ino video, ni wowe wakanze kuri subscribe. Umufatanyabikorwa wa kabiri dufite n'uwo ari we wese ufunguye icano bwa mbere cyangwa se umaze iyi minsi ayifungura ariko umutima we ukinangira ntafungure ngo wavuge ngo reka nkore subscribe kuri uyu muvandimwe cyangwa se kuri icano yacu twiyubakiye. Ndagira ngo nawe nkubwire ngo imiryango irakinguye mu muryango wacu wa Mundayisi TV. Ni TV twatangiye, uyu ni umunsi wayo wa, reka ndebe ndahita mbibabwira hano kugira ngo mbabwire ibyo mumaze gukora kandi n'iby'ingenzi n'ibyo gushima cyane ku rwego rukomeye. Niyo mpamvu hari icyubahiro umuntu abagomba. Nge mpita mbaha ibyo mwakoze, mbahe n'imibare, n'ibintu byiza cyane. Iyi video tugiye ku uploadinga iraza kuba ari video ya 11, bivuze ko tumaze iminsi igera ku 10 dutangiye. Mu minsi 10 tumaze dutangiye, ndagira ngo mbabwire ngo ubu tuvugana dufite aba subscribe 25,000 n'abantu 400. Respect kuri mwebwe rwose. Imibare ngiyi ndayibereka rwose kugira ngo namwe imibare muyirebere. Imibare ngiyi, YouTube channel yanyu yitwa Mundayisi TV, hariho TV, hanyuma Mucyo Anta TV murabibona, ifite aba subscribe 25,000 n'abantu 400. Video ni ya 10 nizo zihari. Ubu tugiye ku uploadinga video ya 11. Ngira ngo murayibona YouTube channel yanyu ni iyi ngiyi. Ndabashimira byimazeyo kandi nkomeje kwibutsa na buri wese utarabikora kugira ngo abikore. Hanyuma nibyo nari mbabwiye ko umufatanyabikorwa wacu wa kabiri dufite ni wowe utarakanda subscribe. Nawe bikore kugira ngo ubashe kuba umwe mu banyamuryango ba Mundayisi TV. Nari nababwiye ko ndibuze kubashimira mvuga ko 2025 tugomba kugera ku wa mbere byuzuye ku munsi w'ejo ku cyumweru. Mwese ndavuze ngo kude chapeau kandi respect aho muri. Niyo mpamvu rero umuhanda wacu nono tuvanye ku birometero 25, ubwo ndavuga aba subscribe 25,000. Umuhanda wacu tugiye kuwerekeza
ku birometero 50, ubwo ndavuga abasubscribe abasubscribe bagera kuri ku bihumbi 50. Ni ukuvuga ngo dusigaje iminsi igera kuri 6 cyangwa 7 kugira ngo umwaka urangire. Mu cyubahiro mbagomba nongeye kubibasaba, tugomba kugera ku bihumbi 50 ndetse birenga, ku buryo ku itariki ya 31 tuzakora live. Ndashaka ko tuzakora ikiganiro cya live kiremereye kandi gikomeye ku rwego rurenze. Tuzaba dufitemo abatumirwa, twishimira tunaserebura ko twujuje abasubscribe ibihumbi 50. Nawe utarabikora bikore. Icya kabiri, mufate iki kiganiro tuba twaploadings, abenshi ndakibaha abandi sinkibaye, mubishyire mu magroup atandukanye mubamo y'aba sportifu, ku nshuti yawe, ku muvandimwe wawe, bimwoherereze comment mwabonye ko nagerageje kuzisubiza, nizo ntarasubiza nzazisubiza, like ndetse n'ibindi bitandukanye. Byose muzabikore cyangwa se byose mugerageze mubikore kugira ngo tubashe kwiteza imbere. Ngibyo ibijyanye na intro nagombaga gutanga. Njya mbona hari abantu bavuga bati intro hari ukuntu iba ari ndende n'ibindi bitandukanye. Turacyafite urugendo, niyo mpamvu umuntu agenda bigarukaho umunsi ku wundi, ku buryo byibura twifuza ko mu kwa mbere tugomba kuzuzuza ibihumbi 100, cyangwa se biranashoboka ko twabikora muri iyi minsi kandi bigashoboka. Nawe rero kanda ako kantu kanditseho subscribe ugakande, hanyuma ushyire no muri groupe n'andi atandukanye, babwire ngo dushyigikire iyi TV y'abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange. Munyemerere rero duhera ahangaha. Ndahera mu gihugu cya Tanzania. Ngira ngo mwabibonye kuri thumbnail, hari amafoto y'abantu bagera kuri 5. Hari Robertinho umutoza wa equipe ya Rayon Sport, hari Fabrice Luamba Ngoma wa equipe ya Simba, hari Nshuti Savio Dominique, hari Kwitonda Alebaka, hari Aziz Basane Kuranya wo mu Cameroon. Munyemerere mpere mu gihugu cya Tanzania. Dali, uwanja wa Mkapa na wasalimia, stade nkumbuye cyane, nifuza kuzajyayo kureba match vuba ahangaha, kubera ko mperuka yo kureba match APR kina n'ikipe ya Simba kuri Simba Day, ariko nimwe mu stade abaho ambiance ko yo hejuru cyane, bivuze ngo naho rwose vanza haza. Niyo mpamvu munyemerere mpere mu gihugu cya Tanzania mbabwira amakuru arimo aravugwa. Ndavuga y'inkuru imwe ikomeye iremereye, nyongereho kandi kamwe ubundi nze gukomeza. Inkuru ya mbere mpera mu gihugu cya Tanzania ni y'umusore w'umukongomani ukinira ikipe ya Simba Sports Club, afite imyaka 30 ku byangombwa. Ni umuhungu utajya uhamagarwa muri ekipe y'igihugu ya Kongo kubera ko Kongo igira abakinnyi benshi batandukanye, ariko ni umwe mu bakaseri beza bari ku mugabane wa Afurika. Yitwa Fabrice Luamba Ngoma. Uyu muhungu afite imyaka 30. Uyu muhungu yavukiye Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma ni umuhungu muremure, afite 1.88 m. Ni muremure, urumva ko ari umukinnyi ufite ibigango kandi muremure kabisa. Ni umudefenseri, akina nk'umurekiperateri, yugarira cyangwa se akaba ashaka kuba yanakina box to box. Uyu muhungu rero ni umuhungu wakiniye amakipe atandukanye nka za Raja Casablanca, yakiniye za Vita Club, yakiniye amakipe yo mu gihugu cya Nigeria nka Ifeanyi, yakiniye amakipe nka za Al Hilal Omdurman ya Frorai Kwanga Ibenge, yanaje no kuyivamo ajya muri Simba. Impamvu na yindi Luamba yivuyemo nuko muri Sudani bari batarabona aho bakinira. Muri Sudani bari batarabona aho bazajya bakorera imyitozo. Hanyuma Luamba aravuga ngo kubera ikibazo cy'intambara, nge siniteguye kuba muri club idakora amarushanwa, ititabira amarushanwa atandukanye. Icyo gihe nubwo bitabiraga CAF Champions League na Confederation, ndavuga Al Hilal Omdurman na Zamalek, ariko wasangaga bakora imyitozo muri Sudani. Luamba aravuga ngo ntibishoboka, dusesa amasezerano. Aseza amasezerano n'ikipe ya Al Hilal Omdurman ingitozwa na Ibenge ikomeye cyane. Uwo bita Fabrice Luamba Ngoma, nyuma yo gusesa amasezerano yagiye muri ekipe bita Simba. Simba yayinjiyemo umwaka wa 2023, hari tariki 14 z'ukwezi kwa karindwi nibwo Fabrice Luamba Ngoma yajoininze ekipe ya Simba. Ngira ngo nyuma mwaje kubona ko ekipe yari Hilal Omdurman na Zamalek ubu barasabye, barimo barakina shampiyona yo mu gihugu cya Mauritania, Nouakchott niho barimo gukina kandi barimo gutsinda cyane. Ngira ngo mwarabibonye ko ikipe ya Al Hilal ya Ibenge ngarutseho ni yatsinze Yanga itsindira mu rugo, barimo batsinda ibitego bigera kuri 2, harimo n'igitego cy'umusore bita Dama Coulibaly. Uyu musore bita Dama Coulibaly wambara 11 muri ekipe ya Al Hilal, ushaka kwemera ko muri APR batigeze bamufata, bamwanze no sezo
kuko yari akiri muri Mali, ariko reba ibintu arimo arakora. Titireri umwe mu bakinnyi beza cyane bakomeye, ariko sinzi ukuntu habayemo akantu ko kubisobaye PR ntibamubona ntibamwemera. So of course ninjye wari wamutanze kuri liste, nari namutanze kuri liste y'abakinnyi bagomba kujoininga APR, ariko barajonjora babona ngo atari ku rwego cyangwa se ntibamuhitamo, bahitamo abandi nubwo abo bahisemo nabo. So umuntu yavuga ko atari babi, ahubwo icyabaye kibi ni igihe ndetse na pressure ya equipe. Ariko uyu musore bita Koulibaly muze kumureba, ni nawe watsinze igitego Yanga cya kabiri. Numwe mu basore cya kabiri, ndumva niba kitari cya kabiri ni icya mbere. Numwe mu basore rero bari muri ikipe. Hanyuma ikipe rero ikabirimo kubica bigacika, atsinze Yanga, itsinda ikipe ya Mazembe ndetse n'indi kipe bari kumwe mu matsinda y'Abarabu nawe barayitsinze, nibo bambe. So iyi kipe rero Ruwamba atandukana nayo atazi ko iyi kipe izaba indi yindi. Ruwamba joining ikipe bita Simba. Fabrice Ruwamba nyuma yo kugira muri ekipe ya Simba yarakinnye akagira ibihe byiza, ariko bigeze aho biza kwanga. Nyuma bije kwanga batekereza no kumwirukana. Kugera kuri match ya Simba na APR niba abantu babyibuka, Ruwamba nuva yaragiye masimbuye niba atarabanjemo, ntabwo yakinnye iminota 90, ariko Ruwamba n'umukinnyi batekerezaga kwirukana muri ekipe bita Simba. Ariko ikintu cyabaye kidasanzwe, niyo mpamvu ngubwira ngo hari igihe umukinnyi aza ahantu bikanga, undi akaza bigakunda, bitewe n'igihe yahawe, bitewe n'umutoza, bitewe na shampiyona uburyo umukinnyi yahise yiyadapta. Nyuma yo gushaka kumwirukana ngo basese amasezerano, umutoza bita Fadlu Davis, umutoza ukomoka muri South Africa, uyu mutoza areba Ruwamba mu myitozo, atangira kugenda amuha agakino, amuha akakino kamwe kamwe, kamuha match imwe, akamuha iminota 30, akamuha iminota 20. Icyaje kuba nuko yaje kugera ahita batitire, ahita afatisha. Ubu umuntu bita Ruwamba Ngoma ni Titirere ejo bundi batsinze ibitego 5, yatsinzemo igitego mwabonye match bakiniye ku kibuga cya KMC, barimo n'igitego cya mbere cyatsinzwe na Shomari Kapombe, abasore nka Bachaze aho wa munya Cote d'Ivoire yatsinze n'abandi batandukanye. Simba nyuma yo kubona ko uyu muhungu arimo kwitwara neza, baramwegereye ba Modewuje baramubwira bati birashoboka ko twongera amasezerano. Arababwira ngo muvugane n'ubuyobozi bumpagarariye cyangwa se na company impagarariye. Uwo bita Fabrice Ruwamba Ngoma abahuza nabo baravugana, bahuye baganiriye, babwira ikipe bita Simba, barayibwira ngo niba wifuza gukomezanya na Ruwamba muraza kuduha ibihumbi 400, muraza kuduha ibihumbi 400, muraza kuduha ibihumbi 400 by'idolari, muri tayari cyangwa ni muri tayari? Barikanga baravuga bati ntibibaho. Hanyuma bajya ku mutoza bita Fadlu Davis, baramubwira bati kocha uyu muntu arimo araduhenda, shaka undi muntu wamusimbura. Fadlu yababwiye ngo ntacyo kubaza n'uruca abana, umuntu bita Fabrice Ruwamba Ngoma nashaka bace 600 muyamuhe. Kubera iki? Fabrice Ruwamba Ngoma asigaranye amezi 6 muri ekipe ya Simba, arimo arasoza. Hari amakipe menshi arimo kumwifuza mu Barabu. Mamelodi yo muri Afrika y'Epfo namenye kuri muri amuganiriza, namenye ko ikipe ya Ibenge Al Hilal bongeye kumubwira bati hano racyari umwanya wawe twarahinduye. Ayo ni amakuru nkesha aba agent turi kumwe nabo, turimo twigana nabo bo muri South Africa ndetse no muri Sudani. Bose bavuze bati umuntu bita Ruwamba yabaye imari, yabaye undi wundi. Kandi nabo Yanga ngo ishobora kubirekereje ikabakora nk'ibyakoze yabakoze kuri Chama. Ruwamba Ngoma akaba yajya kurwana n'umuntu bita Haridi Yawucho, kubera ko basigaye bagira ikibazo. Yawucho yavunitse kwa Yanga bakabura undi bamusimbuza. Niyo mpamvu rero ku musore bita Fabrice Ruwamba Ngoma byabaye inkuru ikomeye kandi birimo birasakuza cyane mu gihugu cya Tanzania, kubera ko Ruwamba yanze kongera amasezerano. Ngiyi inkuru yo mu gihugu cya Tanzania, izindi tuzagenda tuzigaruka. Niba mwazikunze murambwira nazo tujye tuziganira, ni za Uganda ni za Kenya hose. Ubu ndimo mfiteyo connection, mfite amakuru menshi cyane ajyanye n'amatransfer. Guhitamo no kwanyu, niba biba ngombwa mukazajya mumbwira ngo tujye tubiganira nabyo, nzajya mbigenera iminota yabyo. Hanyuma indi nkuru navuze ngo nongeraho gatoya cyane ni ya Pacome Zouzoua. Pacome Zouzoua umunya Cote d'Ivoire, umwe mu bakinnyi beza bavuye muri ekipe ya Seki Mimoza za muri Yanga, ashoje kontra. Ari mu biganiro bya nyuma n'ikipe ya Yanga, kubera ko ibyo yifuza Yanga ngo igeze kuri 80 kuba yabimwemerera. Tuzayidetaye inkuru ku munsi w'ejo, nimunyemera ko inkuru zo muri Tanzania nazo twazajya tuzigarukaho. Munyemerere mvaho ngaho mu gihugu cya Tanzania nihute cyane ngaruke ku butaka bw'u Rwanda. Ubutaka bw'u Rwanda mwabonye inshuti Savio Dominique
mushyira kuri thumbnail cyangwa se kuri iriya foto, fataga fresh nkavana muri ekipe ya polisi nkerekeza ku idarapo ry'Ubudage. Nshuti Savio Dominique wagiye uvugwa ko yagiye gukina muri Portugal mu cyiciro cya gatatu, yagiye avugwa mu Bubiligi, yagiye avugwa mu Buholandi, yagiye avugwa mu gihugu cy'Ubufaransa. Savio yagiye avugwa ahantu hatandukanye. Ku myaka 27 left winger w'umunyarwanda Nshuti Savio Dominique wakiniye amakipe nka Rayon Sport, AS Kigali, APR Football Club, Polisi. Ndagira ngo mbabwire inkuru yo mu nda y'isi utasanga handi. Nkwibutse gukora subscribe wowe utarayikora. Yikore kubera ko twihaye intego yo kugera ku 50. Niba utarayikora gakande kugira ngo ujye uhita ubona iyo wakanze kare akantu, iyo na uploadinze ikiganiro uhita ubona notification kugira ngo ikiganiro kuri YouTube channel bita mu nda y'isi TV bashyizeho ikiganiro gishya, uhita ubibonaho kugira ngo ujye gukora research. Kandi ibiganiro byacu byose mujye mwitegura ko bizajya biza hagati ya saa 9 z'amanywa ndetse na saa 12. Twatinze ubwo ni saa moya ariko nayo masaha. Nibyo nababwiraga ni kanda subscribe kugira ngo wumve izi nkuru zo mu nda y'isi utasanga handi. Savio nta muntu n'umwe waruzi ngo Savio ari hehe. Amakuru mpagazeho n'amaguru yanjye abiri, mfitiye dokima hano imbere yanjye kuri telefone, niyo mpamvu mubona mfite telefone n'uyu munsi, ni ukugira ngo mbe nabereka zimwe muri dokima. Mfite dokima hano ariko si ngombwa ko nyibereka cyane, ariko mfite dokima y'abakinnyi 3 b'Abanyarwanda barangajwe imbere na Nshuti Savio Dominique. Munyemerere mbanze mwe kuri kano ka juice, ni umuvinyo ntabwo ari inzoga, sinjyanywe inzoga rwose. Munyemerere, ndumva hari ukuntu natangiye kujyamo ikintu cy'icyaka. Iyo uri kuvuga wenyine hari ukuntu ugera icyaka kikakubana cyinshi. Kandi ndabahaye mwese nuko tutari hafi rwose nari kubaha. Ntabwo ndi igisambo. Ntabwo ndi igisambo cyo kuba ntasangira na buri wese, kandi rwose nemera ko hari n'igihe hari tuzagira abo turemera bitewe nabo mwifuza ko turemera bitewe naho muri, ko ndateganya kugera i Kigali. Ningera i Kigali tuzabiganiraho. Hanyuma nababwiraga kuri Savio Dominique, nta muntu n'umwe kireka abantu bake nibo bari baza aho ari. Ni umukinnyi w'umunyarwanda, umwaka ushize ari muri ekipe ya polisi, yari kapiteni wa ekipe ya polisi batwara igikombe cy'amahoro. Ariko inkuru iri confirmed confirmye, iyi igiye kuba inkuru ya gatatu confirmye. Inkuru ya mbere twakonfirmye ni yalage ko yatandukanye na Sand Vikings. Inkuru ya kabiri twakonfirmye ni ya Gitego ko agomba gutandukana n'ikipe bita FC Leopard. Inkuru ya gatatu tugiye gukonfirma ni ya Savio confirmed. Aya nayo mu nda y'isi. N'umuntu uzajya yitangaza mujye mwandika mu mubwire ngo kotinga mu nda y'isi TV Antayi ni wabivuze. Nshuti Savio Dominique umupira w'amaguru burundu yawuteretseho akadomo mu buryo bw'ibanga, ntazongera gukina umupira. Iyo ni inkuru ya kangahe ya gatatu. Inkuru ya kane iri confirmed, ntacyo kubaza. Ntacyo kubaza, ubwo twatangiye gukonfirma. Inkuru ya kane iri confirmed yitwa Mugenzi Bienveni, bidasubirwaho confirmed. Nawe umupira amaze kuwuterekaho akadomo, ntazongera gukina umupira w'amaguru mu buryo bw'ibanga. Umukinnyi confirmed ya gatanu, inkuru yindi ya gatanu ya confirmed idasubirwaho Rucabana, nta handi wabikura ni mu nda y'isi TV. Umukinnyi bita Tuyisenge Hakim Dieme confirmed, nawe umupira amaze kuwuterekaho akadomo, ntazongera gukina. Reka mvuga imyaka ya Hakim Dieme. Hakim Dieme aretse umupira mu buryo bw'ibanga afite imyaka kandebe ko mbibona hano kuri Hakim Dieme mukinnyi wanyuze mu isonga, anyura ahandi hatandukanye mu makipe atandukanye. Hakim Dieme ndabona afite imyaka 29. Hanyuma Mugenzi Bienveni nawe afite imyaka 31. Aba bahungu rero niyo mpamvu nkubwira ngo nta handi wakora amakuru yo mu nda y'isi. Aba bahungu bidasubirwaho ko ari 3 barabarizwa mu gihugu cy'Ubudage. Mu gihugu cy'Ubudage niho babarizwa. Savio na Bienveni bamaze amezi agera kuri 4 niba atari 5. Niba atari 3, hagati ya 3 na 2 n'igice.
Diem amaze iki ni cyumweru cya kane Diem atangiye. Diem yari umukinnyi wa Kiyovu Sport, Kiyovu yishyuye yahaye amafaranga. Savio nta kipe yari arimo ashaka ikipe, Bienveni nawe the same. Aba bahungu barabarizwa mu gihugu cy'Ubudage aho batangiye gukora imirimo isanzwe nk'iy'abantu bagiye ku mugabane w'Uburayi gushaka ubufu n'ibirayi. Ngira ngo murabizi ko mu gihugu cy'Ubudage hari uwo bita Bashunga Abuba, ubu arimo arapagasa, arimo arashaka amafaranga, yahisemo kureka umupira, arimo kubaka ubuzima na famiye yiwe. Umuntu yanamuha credit rwose akavuga ngo Bashunga Abuba byibura nyuma yo kureka umupira hari ikindi urimo urakora gishobora gufasha umuryango wawe. Ni umwe mu bagabo ndetse umuntu yanashimira cyane. Hanyuma Savio Dominique nyuma yo kwibaruka umwana agasiga umudamu we i Nyarugenge, batuye Gahanga mu nzu ya etaje nziza cyane. Savio asigiye umudamu etaje, amusize muri etaje yibarutse nabwo mu buryo bw'ibanga. Mugenzi Bienveni i Rubavu yahasize inzu nyuma y'amafaranga polisi miliyoni 10 yari yamuhaye. Diem nta kintu yari afite rwose, Diem yari atarabona rukiritem ikomeye, cyokora sinzi Rubavu niba ari cyari afite, ariko i Nyarugenge ntacyo. Diem afite umukopine w'umunyarwandakazi bakundana guri mu Budage, sinawe wamujyanye oya. Diem yagiye mu buryo bwa Basavio gutigita ugashaka uburyo ugenda. Diem ubu tuvugana nawe mu gihugu cy'Ubudage. Ni inkuru eshanu dukonfirima hakiri kare zacu, tuzagenda dukonfirima n'izindi. Umuntu bita Diem bidasubirwaho, Savio Bienveni umupira bawuteretse akadomo, ntibazongera gukina, batangiye gukora akazi gasanzwe. Si ngombwa ko tukagarukaho, ni akazi kabatunga kagabara imiryango yabo, ariko umupira w'amaguru bawuteretseho ikimenyetso cy'umutuku. Baravuga ngo icyo bita umupira w'amaguru mu buryo bw'ibanga butuje butimaje turawuretse. Ibi binyibutsa Banzamukunda Beberias uburyo bawuretse, Bamubumbyi Bernabe n'abandi, Banzarora Marcel, abo n'abandi bagiye bawureka muri ubwo buryo. Cyokora Maso coach warimo arakora mu Budage, arimo arakora yigisha abana bato y'umupira w'amaguru ndetse ananashaka n'andi marisansi. Ariko amakuru mfite nuko Maso nawe kugaruka ku butaka bw'i Nyarugenge ngo ntabirimo. Iyo ni inkuru ya mbere ivuye mu nzira, nayo mu nda y'isi. Kora subscribe, kanda aho ngaho nawe ufunguye none hanga kugira ngo ujye ubona inkuru utasanga ahandi. Inkuru yindi twihuta cyane, munyemerere nerekeze ku musore bita Kwitonda Alebaka. Kwitonda Alebaka, umusore w'umunyarwanda. Iyi nayo ni inkuru tugiye kubabwira, dutegereje ko igisubizo tuzakibona bitewe n'amahitamo ya APR, ariko n'indi nkuru utakura ahandi, nta n'ahandi biratangazwa, ni hano kuri YouTube channel ya Mondayisi TV. Niyo mpamvu nkubwira ngo kora share mu magroupe, ubabwire bati nyirima transfer, nyiri inkuru zivuga utasanga ahandi yafunguye YouTube channel bita Mondayisi TV, kandi ni YouTube channel yacu twese. Mukande subscribe, muze mujya mukurikira amakuru buri munsi, uriya muntu atanga amakuru nyayo. Ngiye kuyibereka none ahangaha. Kwitonda Alebaka afite imyaka 27, ni umuhungu w'umunyarwanda ukinisha imoso, afite imyaka 27, umuhungu ubarizwa hariya mu mujyi wa Kigali birumvikana. Ni umuhungu wanyuze mu makipe nka za Bugesera, yanyuze muri ekipe Hasani Koce yatozaga muhire. Hasani yitwaga ikipe ni kwa Mironko, ni kwa ya kipe ya Mironko, kipe ya Mironko ngira ngo Kwitonda Alebaka yarayirimo. Kwitonda Alebaka, iyi nkuru nta muntu wari ubizi, nawe ubwe ntazi aho twabikuye. Hano ndimo kwigana n'aba ba agent batandukanye mu bigo bitandukanye, nawe uyu ni umu agent wo muri Armenia, niwe wabimpaye, arambwira ati rero hari umuhungu turimo kwifuza mu gihugu cy'u Rwanda, ni umuhungu umeze gutakina gute. Ntababeshye, navuze ibyiza byiwe cyane ko buri urebye Baka ubona ari umukinnyi mwiza, nta madefo menshi, nta madeshe menshi. Si umukinnyi w'ikirenga, ariko ni umukinnyi mwiza ku buryo kuba bamuvuga ko ari umukinnyi mwiza. Ikipe ya Muhammed yo kuba yajya gukora trial cyangwa se gukora igeragezwa mu cyiciro cya mbere atari bibi rwose. Nabivuze, nagerageje kumuvugira kandi babiha agaciro. Yahisama icyo bita invitation, ubutumire bw'ikipe yamuhaye. Donc ni ikipe yari muri Armenia imushaka, ndaje nyigarukeho, ariko ndagira ngo mbibereke kugira ngo mubone ko tuvuga ibintu tuba dufitiye gihamya cyangwa se tuba dufitiye fact. Niyo mpamvu niteguye kuzabaha amakuru atari mukuri, byazanteranya namwe bikanteza ikibazo nanjye ubwanjye. Ariko iyo utanze amakuru afite fact, afite ibimenyetso, birushaho gutuma abantu bakugirira icyizere.
ngira ngo reka nyibereke muyirebe, ndayisomye, reka nyisome nze nyibereke ndababwira. Ni ikipe yo muri Armenia bita ngo ni yitwa FC West Armenia, yamaze guha ubutumire Kwitonda Alebaka ufite pasiporo nomero P na C cyangwa se PC 773202. Uyu muhungu bita Kwitonda Baka tumutumiye kugira ngo aze mwigeragezwa muri ekipe yacu. Igeragezwa umuhungu bita Kwitonda Alebaka azakora rigomba gutangira ku itariki 2 z'ukwezi kwa 10 ku itariki 2 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2025. urumva asigaye icyumweru kimwe, hanyuma azakora ibyumweru 2. uyu muhungu ibyo azakenera byose management ya ekipe izaba ifite mu biganza, ndetse n'itike y'indege ekipe izabimwishyurira. Bimenyeshejwe Kwitonda Alebaka ndetse bimenyeshejwe n'ikipe ya APR Football Club. Hanyuma Kwitonda Alebaka dukeneye ko igisubizo cyaboneka mbere y'iminsi 3. ubwo ni ubutumwa bw'iyi kipe. Invitation ni ikipe bita FC West Armenia. Invitation ngiyi y'umuhungu bita Kwitonda Alebaka, ngiyi invitation ngira ngo murayibona, niyo nashakaga kubereka kugira ngo mubibone ko tuba dutanga ibintu bifite ikimenyetso. Hanyuma iyi invitation ije ubugira kabiri. Bwa mberiza, iyi ni yindi mfite, bwa mberiza yaje ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 9 2024, nibwo bwa mbere yaje. Ije ari ubwa kabiri kubera ikije amakuru mfite nkesho no mu agent turi kumwe nawe bita Arme, yambwiye ko uwo bita Kwitonda Alebaka bagerageje kumukurikirana, ndetse n'ejo bundi atsinda ikipe bita Mukura igitego kitabaho, icyo bita yarashe, icyo bita umwambi, yarekuye icyo bita icumu riteye ubwoba se bwato, asigara asiganuza. Uyu muhungu bita Kwitonda Alebaka APR ibifite mu biganza kuba yamuribera. APR niyo ifite uburenganzira bwo kuvuga ngo genda cyangwa se ntugende. Barategereje. Amakuru namenye nuko Baka naramuka asinye azajya ahembwa hagati y'3,500 ndetse na 4, ndetse we na APR ngo bakaba bahabaga $55,000 by'idolari. Ni amakuru mvana mu gihugu cya Armenia, na Baka ubwe ntabwo yarabizi. Iyo ni inkuru yindi tuyivanye mu nzira. Twerekeze ku nkuru ya Aziz Basane Kuranya tunajya mu gusoza. Aziz Basane Kuranya ni umuhungu w'umunyakameruni wavukiyeho bita mu majyaruguru ya Kameruni, majyaruguru yo mu gihugu cya Kameruni. Ni umuhungu w'imyaka 23 yitwa Aziz Basane Kuranya. Yavukiyeho bita Ticholile mu gihugu cya Kameruni, ni mu majyaruguru mu cyaro cyakure cyane. Uyu muhungu yagize amahirwe ajya mu gihugu cy'Ubufaransa, ajya gukora igeragezwa mu makipe nka Nantes igihe gito cyane gishoboka. Ni umuhungu wakina amakipe nka Coton Sport de Garoua. Yagiye muri Nantes yabatangije imyaka 19, hari mu mwaka wa 2020 tariki ya 1 z'ukwezi kwa 7 yarariyo, hanyuma aza kuvayo. Aziz Basane agaruka muri Coton Sport de Garoua mu gihugu cya Cameroon. Buriya reka mbabwire kano kantu kuri Aziz Basane. Niyo mpamvu nzajya mbabwira ibintu utapfa kumva ahandi, kubera ko mbabwira ibintu akenshi mfiteho details zabyo. Reka mbabwire ko Aziz Basane aza mu Rwanda, abantu benshi ntabwo bari babizi, ariko umunyarwanda wa mbere wamubonye aravuga ngo uriya mukinnyi yaba mwiza muri shampiyona y'u Rwanda wa mbere. Mumbabarire kubivuga, ntabwo ari ngombwa kwikina. Umunyarwanda wa mbere wabonye Basane akina ni njyewe. Nagize amahirwe muri cya gihe nagendaga mu bihugu bitandukanye, njya kureba playoffs mu gihugu cya Cameroon, ndeba match zaho. Igikombe cyaje gutwarwa na Victoria United, ni ikipe ibarizwa Limbe. Hanyuma Coton Sport yabaye ya kabiri. Na amakipe 8 bafata mu gihugu cya Cameroon agahura, bakareba yabonye amanota menshi gatwara igikombe, yabagize amanota ya kabiri ikabi ya kabiri,
gutyo akaba ariko bagenda basohoka, hanyuma izindi 8 zigakina na z'imikino zirwanira kumanuka ndetse n'imyanya, kuko bo babiciyemo. Eto yagiye abicamo ku buryo bakina playoffs y'abashatana imyanya 8 ya mbere ndetse n'abarwana no kumanuka. Basane mubona bwa mbere ni igitego mujya mubona muri highlight, yatsinze atsindiye kurahindukiye muri mediane akaroba umuzamu yasohotse. Hanyuma ndabyibuka ko namutanze muri Rayon Sport, ndavugana umuntu bita Azizi Basane, hari umuwingu hari muri Cameroon w'umuhanga ukina muri Koto Sport. Impamvu ndi kubivuga ndashaka kuza kugera ku nkuru ya Basane kuko nyifite amakuru menshi utakumva hano usibye hano. Basane mutanze muri Reyo, ndabwira ni hari umuwinga kwa Fidel nanamenye Patrick na Adri, ibyo ni ukuri mbabwije ukuri. Nagiye ku biro bya Reyo Zinia, mpageze barankingurira baranyakira, ni nacyagiye rwose hari harimo utuntu tutari twiza two kuvuga ngo namenye ngo nini ngo na anta n'ibindi, rwose twanasabanye n'imbabazi, ubu twariyunze, ubu nta kibazo rwose. Ngereyo bamikaze, ngezeyo ndabwira rero nazengurutse Afurika yose, hari abakinnyi nabonye beza, guhitamo no kwanyu, birashoboka ko mwabahitamo. Barambwira bati batubwire, mpita mbabwira abakinnyi benshi, ariko mbabwiramo na Azizi Basane. Noneho Azizi Basane barambwira bati condition nuko Azizi Basane niba umwizeye ugomba kumwishyurira itike y'indege. Ndavuga nta kibazo, ntacyo bitwaye. Ndagenda, barambwira bati tuzakubwira. Ndategereza ko bambwira, ntibambwira. Batambwiye ndavuga ni birashoboka ko badashaka ko hari umukinnyi nakwinjizamo, wenda niko nabitekereje, Imana imbabarira, ariko sinzi uko byari bimeze. Mpita mfata umutipe w'umunyarwanda baduwara bita ngo ni Benjamin, buriya yafashije Rayon Sport kubona na Onana. Ndamwana ni Benja, genda ujye kureba umukinnyi ukina muri Koto Sport de Garoua, ntiwite ku bandi bakinnyi. Arambwira ati umukinnyi wo muri Koto Sport, wo muri Koto Sport bita Azizi Basane ko ntamuzi. Umukinnyi muri Koto Sport uri mukomeye ni Heitinga, no mudefenseur yagiye muri Rupopo, ndumva ari muri Centre wa Rupopo, niba atari muri Vin Club ubu ngubu niho hagiye, na mudefenseur. Anambwira n'abandi bo mu yane makipe, ndamubwira nti no, ndamwana ni wegenda urebe umuhungu wambara nimero 18 muri ekipe bita Koto Sport de Garoua. Basana akaba muri Koto Sport de Garoua yarakinaga imikino nk'ibiri, agasimburwa. Benjamin ajya kumurera arambwira ati atari kuzi ko wa muntu wambwiye ashaka kuba ari umukinnyi ukomeye. Ndamwana ifata uwo mukinnyi, uwo niwe mukinnyi washobora Championnat y'u Rwanda. Kubera iki? Championnat y'u Rwanda ni ibintu bibiri, ntibazakubeshye. Ibyibanze ku mukinnyi wese umunyamahanga ni ukwiruka n'imbaraga, ibindi umutoza arabikongerera. Ariko iyo uje muri Championnat y'u Rwanda utiruka udafite n'imbaraga, hari ukuntu kugora. Mu rugero yitwa Lamptey Richmond, kapiteni wa ekipe ya Santi Kotoko, babro bakunze umupira w'amaguru, mbabwiza ukuri nta marangamutima mu biyumve, munabirebe neza mu bisubiremo. Niba hari umuntu ufite tushi tabaho muri Championnat y'u Rwanda yitwa Lamptey. Ariko Lamptey yaba mwiza muri Championnat yi, yaba mwiza muri Championnat y'ikipe, donc Championnat y'amakipe akina tic-tac, akina agapira kari finyore nyine. Championnat y'u Burundi buriya ikina, yego buriya yanakina Championnat muri Ethiopia, turiya Championnat tumeze gutya. Ariko Championnat y'u Rwanda ni physique cyane, umuntu abaguhumekeraho marquage. Niba mwarabibonye mwibuke story y'umuntu bita Ruvumbu, muribuka ko amakipe ajya gukina na Rayon Sport, yahuye na Rayon Sport Ruvumbu arimo, umutoza wese yafataga umuntu ugomba kwirukanka inyuma ya Ruvumbu. Uzi impamvu? Nuko babaga bazi ko ari umuntu ushaka gukora ikifi kinyuranye. Ariko wibuke ngo hari match Ruvumbu bamufataga 90 ukamubura bikanga. Uzi impamvu? Nuko Elias abaga mukandagira mugenda ku bitugu. Ibaze ko Elias nta mupira yakinaga Ruvumbu. Bagacunga muri Pierre bagahita bavuga bati Ruwanga wowe uramwirukaho. Bagacunga muri polisi bakavuga bati wowe pasi irukanke kuri umuntu bita Ruvumbu. Championnat y'u Rwanda umuntu agukorera marikage ukawubura. Baramutse rero badafite imbaraga, niko kantu kabagora. Ariko ari mu bakinnyi bazi umupira, ari mu bakinnyi bazi umupira. Niyo mpamvu rero umuntu wese uzajya kuzana umukinnyi mu Rwanda ureba ku cyo bita umuvuduko n'imbaraga. Muzare yo umuntu bita Azizi Basane, baro yose afashe icyerekezo cy'ibitekerezo cye cyambere ni kwizamu, ararigera amateremo, aratanga assiste, aradribura, uramukorera ikosa, nibyo ntiwapfa kumukuraho baro. Ndavuga nti uwo muntu ni muzima. Benjamin namwani wowe
ujya uvugana n'abantu muri Rayon yego bahira iryo zina bita Kuranya, bahira iryo zina Basane, ahita adiringa nabo, adirinze nabo bahita bamubwira batoke uramwishyuriye itike n'ibindi bitandukanye, ahita amubwira ngo bamubwiye ibi n'ibindi, namwe nimwishyuriye nta kibazo ntabwo uzahomba, ahita amwishyuriye itike y'indege aza muri test, yakoze test, nanze no kubitangaza ko ari nge wamuranze kugira ngo bidateze ikibazo bikaba byanamwicira ntabone club, ndabyihorera ndanabireka kuri radio no kuri social media zanjye sinigeze mbitangaza. Araza akora test ariko tukaba tuvugana nawe, twaravugana nkamugana nongera ikigabanya iki, na nubu ndacyabimubwira, namwe ni pass yawe ya nyuma nturayinoza neza nkabimubwira. Basane aragenda arakora Rayon Sport imusinyisha imyaka 2, yasinye imyaka 2, ndashaka kugiraho ngera ntimurambirwe inkuru iraryoshye. Aziz Basane yasinye imyaka 2 muri Rayon. Salere ni 10,000 na kontra yenda ifite 10,000 by'idolari. Salere yiwe ni 1,000 cy'idolari. Ni 1,000 cy'idolari ndibeshye. Ahubwo 10,000 by'idolari mvuze ni recruitment signing fee. Deza recruitment 10,000 by'idolari, salere 1,000 cy'idolari. Muri kontra ya Basane iravuga ngo haravuga ngo ubu ngiye kugera ku ndondoro z'inkuru. Muri kontra ya Basane ndayifite haranditse ngo mu gihe Rayon Sport izagurisha Aziz Basane Kuranya izafata 60%, Basane afate 40%. Ariko Basane muri kontra ye kuri 40 azafata agomba gufata 15 kagafatwa na Benjamin wabaye linked wo muri Cameroon, irindi 15 rigafatwa n'umumanager cyangwa se n'uwamureze akiri umwana, n'umutipe bita Junior aba mu Bwongereza. Donc ni nawe twavuganaga, ni nawe nabanje ko negocier arabinyemerera, nziranye nawe turaganira ndetse aganira na Benjamin. Na Benjamin turanaganira n'inshuti yanjye. Nuvuga ngo uyu mumanager wo mu Bwongereza akeneye 15 kuri ya 40 Basane afite. 15 hasigaye 25. Benjamin nawe akeneye 15 ibaye 30. Basane asigaranye 10 ryonyine. Hanyuma iyi kontra rero yabaye ikibazo gute? Niyo mpamvu mubona Basane sagaye yabaye. Niyo mpamvu nabwiye ngo amakuru ndimo ndabaha nta handi wayakura, nayo mu nda y'isi nta handi wayakura. Kanda subscribe niba utarayikora kugira ngo ujye tubona notification y'inkuru nshya utasanga handi. Basane byagenze gute rero? Basane ni kimwe n'abandi bakinyi muri Rayon Sport batarabagaruka ritema. Ngira ngo ku munsi w'ejo mwumvishije ikiganiro Perezida Rayon Sport Tade yagiranye n'abayobozi b'amafan club n'andi yatandukanye, barimo barashaka rukitema z'abakinyi ndetse n'imishahara. Nta gikuba cyacitse, barimo baregeranya kugira ngo barebe uburyo babibona kandi vuba cyane barayabona, kuko hari inkuru ndimo ndategura Rayon nzaza mbabwira ikomeye y'umufatanya bikorwa ugiye kumenamo amafaranga komeye cyane. Hanyuma Basane ni kimwe na ba Aimable, ni kimwe na ba Elanga, ni kimwe na ba Muhire Keve, ni kimwe n'abandi bakinyi batarabona recruitment ariko bateganya kuzihabwa. Basane Rayon Sport imuhishyura 2,000 by'idolari, imusigaramo 8,000 by'idolari, nibyo bamugomba. Rayon Sport ifite ideni ry'ukwezi kwa 11 kwa salary ku bakinyi bose ndetse no kwezi kwa 12 kugiye kwegereza. Ariko vuba cyane amakuru nkesha ubuyobozi bwa Rayon uko vuba cyane bagiye kuyabaha. Nejo mwarabimushe ko babigarutseho. Hanyuma kuri Basane icyo nshaka kugaruka ni iki? Basane ntafite ikibazo cya recruitment cyangwa cya salary. Ahubwo Basane hari deal afite irimo iramukoroga mu mutwe, niyo nashaka kugeraho. Niyo mpamvu nabahaye ya story yose. Basane afite deal w'ikipe bita Namungo FC mu gihugu cya Tanzania. Mwayibonye kuri thumbnail nayikizeho. Iyi kipe ikinamo Meddie Kagere. Ni ikipe mu gihugu cya Tanzania ikomeye. Tanzania Premier League. Tanzania Premier League, Namungo iri ku mwanya kugera ku munsi wa 13 wa shampiyona mu gihugu cya Tanzania, umunsi wa 14. Ikipe bita Namungo iri ku mwanya wa 12 n'amanota 18. Ikipe ya mbere ni Simba ifite 38, Yanga ni ya kabiri ifite 33. Namungo murabizi ko hari umutozo w'umurundi bita Vrade, niyo nkuru Vladimir yatoje na Rayon Sport abazamu, yatoje ndabazamu ba ekipe y'igihugu namba mu rugamba, muramuzi cyane. Ubu ari muri ekipe bita Namungo.
niyo nkuru Vladimir yarampamagaye ambaza kuri uyu muhungu, ndamumubwira. Vladimir ahamagara abandi bantu b'i Kigali, nta mentioning amazina yabo, arababaza. Ahamagara abantu b'i Kigali baramubwira n'abakinnyi, arangije abinyuza mu bayobozi bavugana n'uwo bita Benjamin muri Cameroon. Baravuga bati turashaka uno mukinnyi wawe, ariko dufite amafaranga makeya. Bati nangahe? Singida iravuga ngo turashaka umusinyisha imyaka 2, ibihumbi 40 by'idolari. Salary azajya ahembwa ibihumbi 2 kuri yandi yariyo hiyongereyeho igihumbi 1, ariko recruitment imyaka 2 turamuha ibihumbi 40 by'idolari. Ngiye negotiation ndazizi zose, niyo mpamvu nje kuzibabwira utasanga handi. Basane inkuru imugeraho, imugezeho, akubita ijisho muri kontrasanga agomba kubonaho 10 kuri za bihumbi 40 by'idolari, agomba kubonaho 10%. Wa manager mu Bwongereza agomba kubonaho 15, n'uwamureze Benjamin agomba kubonaho 15, Rayon Sport 60. Basana bibwira umwe mu bayobozi ba Rayon Sport, nta kwirirwa mentioning amazina, yambwira ati nibyo ariko ntumvuga amazina si ngombwa. Abikojeje uwo muntu aramubwira ati reka. Bati ntibishoboka. Bati rero niba uri buze kubyemera uraza gufata pourcentage yawe 10, ayandi arajya hangaho ubibona. Basane biramuvanga. Basana agera ahantu yumva agize agahinda gakomeye cyane. Nge nanageze ubwo ngewe mbibwira abo ba manager babiri, nabwira nti mwafashije umuhungu, pourcentage zanyu mukazireka. None Rayon Sport ne mukayinginga igafata byibura nka miliyoni 20, Basane no agafata izindi 20 agakora move akagenda. Muri Rayon Sport akubwira bati ni 60. Basane ni wumvikane n'abagenti bawe niba byemera, twe ntacyo bidutwaye. Basana ararakara. Kurakara kwe ajya kwa Robertinho asaba uruhushya. Niyo mpamvu mwabonye Robertinho yamushyizeho kuri iyo foto, ngiye kubigeraho. Abwira Robertinho story yose uko imeze. Robertinho aramubwira ati rero numva utari tayari mu mutwe, genda ubanze utekereze icyo gukora, ubone icyo gukora. Buriya Basana impamvu yari amaze igihe adakora imyitozo, yari yicaye mu rugo arwana n'iyi deal mu mutwe. Ese ndakora iki? Ndaheba iki? Ndakora iki? Ariko Benjamin no muri Cameroon yari yanyemereye guheba, ariko uri mu Bwongereza ni utaraheba. Nge nta nicyo mukeneyo rwose, nge ntacyo mukeneyo, nge icyo nkora niki, ndimo ndubaka, ndimo ndabyiga bino bintu, ndi kubyubaka, nzatanga abakinnyi benshi kandi beza. Nzatanga abakinnyi kandi benshi beza pe, ndabizi, ariko nge nta natanu rwose, nyene nararimubwiye. Hanyuma Basana aragenda byigaho, bimubera ibibazo bikomeye cyane. Imagine ko Basana yahinduje itike y'indege. Ubu Basane tuvugana yafashe indege mu rukerera, yageze Douala saa 5 zo mu kanya ku manywa, nibwo yageze Douala. Arafata imodoka y'amasaha 12 uva Douala ujya iwabo mu cyaro, agiyeyo kujyayo gutekereza ngo no kugisha inama, ariko afite agahinda gakomeye. Muri make iriya yegereye kare kavuye mubona Basana afite mu mutwe ni deal afite yo muri Tanzania. Buriya abakinnyi bo mu gihugu cya Cameroon n'ahandi hatandukanye iyo mufite deal yo muri Tanzania bahita bacanganyikirwa, birabavanga bagahita bumva babaye ibindi. Basane buri ikintu kiri mu mutwe cyamuvanze ni deal y'umuntu bita n'ikipe yo muri Tanzania bita Namungo. Kandi Namungo irakubwira ngo twebwe muvugane na Rewe mukinnyi mwumvikane, twe ntidukene gutwara umukinnyi bitanyuze mu nzira. Bashatse kubikora ngo banyura ruhinga ngo bamubwira gumuke, ndababwira ntoya, izo nzira ntibishoboka. Rayon Sport nishyize uyu mungu kuri spotlight, bagomba kunyura muri rero bakaganira, bakanegosia, hanyuma bamara kumvikana rero bigakunda. Kandi nzi ko Rayon Sport nayo ntizagorana, ahubwo Basane ni ugomba kwegera ubuyobozi bwa Rayon Sport bwose akabibabwira, akanagani baraba manager bo ndimo ndaganira nabo, nubwo harimo uwo Bwongereza ugoye cyane. Ariko Basane agiye iwabo muri Cameroon kugira ngo abitekereze, abone kugaruka muri equipe ya Rayon Sport. Namubwiye ngo uzanabwire Rayon Sport ngo babaremo na biriya 8,000 by'idolari bakurimo babihebe. Ariko Basana agiye mu gihugu cya Tanzania, iyo bumvishe Tanzania abakinnyi muri Cameroon baba bameze nk'abasazi. Ni igihugu bemera buba ku rwego rukomeye cyane. Naha turi bakubwira ko muri Tanzania rero champion ikomeye barakunda. Champion ya Tanzania buri mukinnyi wese asiga ashaka kuyijyamo. Nabo mvuganye nawe mvuga ni wajya mu Rwanda, akambwira ati no, ndashaka kujya Tanzania nkorera deal muri Tanzania. Muri make Basana afite akavuyo kubera deal ya Singida n'ibikubiye muri kontra abona bishobora kumugonga. Ndabashimiye cyane kuri uyu mwanya mu mpaye, ndimo gusoza.
ku munsi w'ejo tuzagaruka muri Rayon Sport ku bandi bakinnyi, ku munsi w'ejo tuzagaruka muri EPR ku bandi bakinnyi, ndetse n'andi makuru utakura ahandi yo mu nda y'isi. Nta na rimwe nzaza mbabwira amakuru asanzwe, nzajya nza mbabwira amakuru utakura ahandi. Reka mbashimire, ngere ku musozo, mbabwire ngo mukomeze kugira ibihe byiza ndetse n'impera nziza z'umwaka. Soza kanda subscribe niba utarayikora kugira ngo ujye ubona notification. Twihaye intego y'uko umuhanda wacu tugiye kugeza ku 50,000. Dusoza byibura iyi minsi 7 twujuje 50,000, byibura ku munsi biradusaba 3,000 cyangwa se 2 kuzamura tubigereho. Murashoboye, ndashoboye. Ni umukozi wanyu bita Mucyo Anta. Hanyuma tuzasubira ku munsi w'ejo ku mugoroba. Mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane. Bye bye.